Slučajno sam prekinula kameru. Slučajno ovako da dirnem prstom. Biće ovo uz 2 dijela, pregledajte. Nastavljaj. Ja upala svjetlo. Budem kao malo gledaj. Ružno nešto. I odpaljena ne ode svjetlo. Mogu se... Malo, čak. Mogu se reći malo dan kad začela. Dijeko, ha? A može, ajde. Da, kad svijeća, kad kravice moja, ja znam telce, kravica, junčica, mula. Ne valja. Ne možemo, zaključano. Tido. Čečkove. Oooo. To dođu. Dedo! Gdje je baba, dedo? Aha. Trebam ga pitat gdje su ključevi. Ostalo je otvoren mu frižider. Šta da mi se ne upali? Ne upali oni ne? Što, kako će mu se upali? Vlažni. Ostavio da se suma. Aha. Eto ljudi, ne možemo ustalo. Ljudi, to bi bilo to za ove videe. Za ovaj video, pa vidimo se uskoro. Pozdrav!